Abakunzi ba TSG Online TV ndabasuhuje. Imperuka benshi bayivuga kwinshi, harabayemera ari n'abatayemera. Ni kenshi yavuzwe ntibe, ariko se waruzi ko ibyanditswe byera byari byarahanuye ko intambara y'Uburusiya na Ukraine ari intangiriro y'iherezo ry'isi. Byatangiye Uburusiya bugaba ibitero simusiga mu kirere, ku butaka no mu mazi kuri Ukraine, igihugu cy'abaturage miliyoni 44. Mu mezi yabanje Perezida Vladimir Putin yakomeje guhakana ko agamije gutera umuturanyi, nyuma arenga ku masezerano y'amahoro yohereza ingabo ze ku mipaka ya Ukraine mu majyaruguru, iburasirazuba n'amajyepfo. Umunsi nyirizina warageze, ibibuga by'indege, ibiro n'ibirindiro bya gisirikare niho harashweho mbere mu mijyi ikomeye muri Ukraine, harimo n'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Dore Kiev. Nyuma ibifaru n'abasirikare bahise bisuka muri Ukraine mu majyaruguru ashyira iburasirazuba hafi ya Kharkiv, umujyi utuwe n'abaturage hafi miliyoni 1,400,000, iburasirazuba hafi ya Luhansk, guturuka mu gihugu gituranye cya Byararusi mu majyaruguru, hamwe no guturuka kuri Crimea mu majyepfo. Ingabo z'Uburusiya zafashe ikibuga cy'indege cya gisirikare kiri hanze gato ya Kiev, kandi zagejeje indege mu mijyi minini iri ku byambu bya Odessa na Mariupol. Umwanya muto mbere yuko ibitero bitangira, Putin yagiye kuri televiziyo atangaza ko Uburusiya budashobora gutekana, gutera imbere no kubaho kubera icyo yise ikibazo gihoraho cya Ukraine y'ibibi. Birashoboka ko imvugo nk'iyi ariyo Putin ari gushakira igisubizo muri Ukraine. Ni intambara yatangijwe byitezwe kari yagahe gato, ibintu bigasubira mu buryo. Yemwe nta n'uwari witeze ko isi izayibona mu isura nshya yo kwikururira kaga itangiye kubona ubu, karimo izamuka ry'ibiciro ku biribwa na bimwe mu bicuruzwa ku masoko ku kigero kitigeze kibaho, no kubura bimwe mu biribwa by'ibanze ku masoko bisanzwe byifashishwa mu rugendo rw'ubuzima buri munsi. Kuri inshuro siko bikimeze, kuko aho tuvuga ingabo za Ukraine zirimo kongera igitutu ku ngabo z'Uburusiya ziri mu karere ko mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'umurwa mukuru Kiev, nk'uko byatangajwe n'isesengura rishya ry'ubutasi rya Minisiteri y'Ingabo z'Ubwongereza. Ukraine ikomeje gukora ibitero byo kwigaranzura Abarusiya hanze y'umurwa mukuru, nk'uko ayo makuru abivuga, kandi abanya-Ukraine bashobora kuba bisubije imijyi ya Makariv na Motion. Minisiteri y'Ingabo z'Ubwongereza irasesengura ivuga ko igishoboka kirimo gushyira mu gaciro nuko ingabo za Ukraine ubu zishobora kugota imitwe y'abasirikare b'Uburusiya ibunja n'Irpin. Abategetsi bo mu gisirikare cy'Ubwongereza bavuga ko ingabo z'Uburusiya ziri ku muhora w'amajyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Kiev zugarijwe n'ibibazo bikomeye by'ibikoresho no kutigirira icyizere. Hagati aho, Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza yiteguye bidasubirwaho ko igihugu cye kigiye guha Ukraine izindi misile zigera hafi ku 6,000. Iyi nkunga igiye guhabwa Ukraine ivuye mu Bwongereza iraherekezwa n'indi nkunga ya OTAN yo igiye kurunda abasirikare n'ibitwaro ku nkengero z'iki gihugu gihanganye n'Uburusiya, ndetse hatangwe n'ubwirinzi bw'ibisasu kirimbuzi bishobora guterwa mu kirere cya Ukraine. Mu ijambo rye, Bwana Jens Stoltenberg, umunyamabanga wa OTAN, yahamije ko nta kabuza bagomba kugira icyo bakora byihutirwa, nk'uko yatangaje mu ijambo rye ryaciye kuri BBC. Twashyizeho uburyo bushasha bwo kuzibira no kwirinda kwa OTAN ku kiringo kirekire hakoreshejwe abasirikare benshi, uburyo bwinshi bwo mu kirere n'ubushobozi buhanitse bwo mu mazi. Twarongereje igitigiri mu buseruko, ubu naho twafashe ingingo yo gushiraho iyindi migwi 4 y'imikenyuro, kandi abategetsi bumvikanye gutegeka abakuru b'igisirikare ca OTAN kwerekana uburyo hosubira gutanguzwa ku kiringo kirekire igihagararo ca gisirikare mu karere ko mu buseruko k'urwo runani no ku runani rwose muri rusange. N'ibintu rero by'igihe kirekire, twiteguriye igihe kirekire, kuko ubu twovuga ko ibitero bya Perezida Putin kuri Ukraine byahinduye umutekano wacu mu kiringo kirekire. Nukundi kuri gushasha, OTAN rero yishura ku gihe kirekire. Ibyo umutegetsi avuga biraca amarenga ko uyu muryango wa OTAN ushobora kuba ugiye mu ntambara mu buryo bweruye. Bivuze ko bimwe mu bihugu by'ibihangange tuzi hano ku mubumbe w'isi biri bushyiremo akaboko. Ibyo ni Amerika, Ubufaransa, Ubwongereza n'ibindi. Twakibaza duti, Ubushinwa duherutse kumva ko bwatswe ubufasha n'Uburusiya buzasigara. Perezida Putin kenshi yashinje Ukraine kwigarurirwa n'abahezanguni kuva aho ari perezida ushyigikiwe n'Uburusiya Viktor Yanukovych
yavanwaga ku butegetsi mu 2014 nyuma y'imyigaragambyo yamaze amezi yamagana ubutegetsi bwe. Uburusiya bwahize bwihimura maze butera amajyepfo bufata umwigimbakirwa wa Crimea kandi bushyigikira inyeshyamba mu burasirazuba zitangira kurwanya leta mu ntambara imaze kugwamo abantu bagera ku 14,000. Uko bimeze biraca amarenga ko intambara Uburusiya bwatangije kuri Ukraine itakiri yabo bombi gusa, ahubwo yatangiye gukurura izindi mbaraga zihambaye byose biganisha ku gushora isi yose mu ntambara. Niba ariko bimeze, isi yabigiye gusubira mu mateka y'intambara z'urudasha yanyuzemo. Uko biri kose aho intare zirwaniye ibyatsi nibyo bihababarira. Icyo mvuga muracyumva neza ko ab'intege nkeya tuzahanga amaso iyi ntambara dutegereje iki tugenera. Niba wumvise umugani neza ndakeka ko nta kindi kitari kiganisha ku rupfu. Icyakora kuri iyi nshuro ubanza nta ntare cyangwa ibyatsi, kuko intwaro kirimbuza umuntu yikoreye ubanza nta kiremwa zirebera izuba kandi ku kigero kimwe. Kugeza ubu nta uramenya iki ibi bihugu bisanzwe biyoboye isi haba mu bushobozi bwo kurwana no mu bukungu buhanitse bigamije, usibye kumvikanisha kuri buri ruhande ko hakenewe ubusugire n'ubwirinzi bwite. Abandi bitwaza kurengera uburenganzira bw'igihugu runaka n'abaturage, nubwo amateka agaragaza ko hamwe barinda ahandi bagahungabanya umuntu nkana. None ibiri gukorwa ubu biraganisha ku ntambara ya gatatu y'isi. Hasi nsobanura byinshi, ariko niba mubyibuka neza, intambara y'isi iheruka yatangiye ubwo mu 1933 Hitler, igikoresho cya Roma, yatewe inkunga nyinshi hamwe n'abandi banyagitugu barimo Franco na Mussolini. Inkunga ya zahabu nyinshi iturutse muri Federal Service System nayo yari yarashinzwe mu myaka yashize 1913. Hitler yaje guhabwa ubutware bw'ikirenga n'inteko ishinga amategeko y'Ubudage ngo ajya kora icyo ashatse. Tariki ya 1 z'ukwezi kwa 9 1939 Ubudage bwateye Poland, maze ibindi bihugu birimo Ubufaransa n'Ubwongereza biratabara. Intambara ya kabiri y'isi itangira ubwo. Ingaruka z'iyo ntambara n'uyu munsi ziracyahari, mbese byari ukuzimu nyine. Hari imijyi yasenyutse hafi ya yose icyo gihe, izwi cyane ni nk'umujyi wa Nagasaki na Hiroshima, Nembaga n'iyindi. Uku gusenyuka kw'iyi mijyi tuvuze haruguru kwatewe n'ituritswa ry'ibitwaro kirimbuzi byarashwe icyo gihe. None wakwibaza uti ubu hacura iki mu gihe haraswe ibitwaro nk'ibi, cyane ko ibigezweho bikubye ibyarashwe icyo gihe inshuro hafi 500. Bivuze ko kimwe gifite ubushobozi bwo kwisasira umugabane wose. Ubu tuvugana Uburusiya nicyo gihugu cya mbere mu ntwaro zigezweho za kirimbuzi, ndetse yewe kiri imbere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubusesenguzi bw'abagendera ku myemerere y'iyobokamana cyane abakristo bavuga ko hagendewe ku matariki yabaye imbarutso y'intambara zombi z'isi, nta gushidikanya ko intambara y'Uburusiya na Ukraine ifite ikihatse, kuko ngo bisa naho byose bitatunguye abo bita ko bakurura isakaga k'intambara. Dore uko ubwo busesenguzi buteye. Intambara ya mbere y'isi yatangiye tariki ya 28 z'ukwa karindwi mu 1914. Aha abasesengura iby'iyi ntambara bafashe twa dukoni tuberamye dutandukanya amatariki badusimbuza ikimenyetso cyo guteranya. Ni ukuvuga ko itariki ya 28 intambara yatangiriyeho guteranya ukwezi kwa karindwi, ubundi imibare ine igize umwaka bakayishyiramo cya kimenyetso cyo guteranya hagati, babona 14 guteranyaho 19 1919 yatangiriyeho nyine babona 68. Wabyumvise neza, ni ukuvuga ko amatariki intambara y'isi yatangiriyeho ariyo 28 z'ukwezi kwa karindwi mu 1919 bingana na 28 guteranyaho karindwi guteranyaho 14 guteranyaho 19 bigatanga umubare 68. Iyi ntambara yarangiye yashinga umuryango wiswe Ligue des Nations wayoboye isi muri icyo gihe. Uko uyu muryango washinzwe birasa neza nuko bashinze umuryango w'abibumbye dufite ubu, watangiye gushinjwa intege nke no kudakemura ibibazo byugarije isi, cyane ko bamwe mu banyamuryango bawo bawurushije imbaraga ndetse batangira gukora ibyo bishakiye batawurebeyeho. Uyu nawo washinzwe nyuma y'intambara ya kabiri y'isi. Uti byagenze bite? Intambara ya kabiri y'isi niba mubyibuka neza yatangiye tariki 9 z'ukwezi kwa 1938. Muri bwa buryo twavuze haruguru, turafata 9 duteranyeho 1 duteranyeho 19 duteranyeho 38 maze bingane na 68. Nk'iyo twabonye mu giteranyo cy'amatariki intambara y'isi ya mbere yatangiriyeho. Iyi ya kabiri nyine yarangiye hashingwa United Nations, ari nawo muryango uyoboye isi kugeza ubu. Mbese ibi byabayeho nk'impanuka? Iyi mibare irahura neza n'amatariki Uburusiya bwateriyeho Ukraine, kuko niba mubyibuka neza
hari tariki ya 24 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2022 turimo. Iyi mibare nuyiteranya irabyara ya 68 twahereye kare tubona. No kuvuga ko 24 guteranyaho kabiri guteranyaho 20 guteranyaho 22 bingana na 68. Abagendera ku busesenguzi buteye burya abo ni abagendera ku myemerere ya Bibiliya, cyane mu gitabo cyayo cy'ibyahishuwe bashimangira ko ari imbarutso y'intambara ya gatatu y'isi. Niba koko iyi ntambara ya Ukraine n'Uburusiya ikomeje kubivugwa, bivuze ko ubuzima busa n'ubwatangiye gukomera kuri ubu byakomeza kwiyongera. Kugeza ubu iyi ntambara imaze kugira ingaruka nyinshi: izamuka ry'ibiciro ku masoko, ubwiyongere bw'impunzi ku mugabane wafatwaga nk'ijuru rya benshi ku batuye isi, ubwoba bw'uko abatuye umugabane w'Uburayi bagwa mu yindi ntambara imeze nk'iya kabiri yabahungabanyije cyane. Iyo ntambara ya gatatu y'isi iramutse ibaye yakoreshwamo intwaro kirimbuzi nk'uko Sergei Lavrov yabihanuye. Yagize ati, "If they win the third world war, it will be nukes." Kugeza ubu abahuza impande zombi muri Ukraine basa n'abananiwe. Abo ni Macron, Olaf Scholz n'abandi. Abayobozi b'isi bakomeje kugaragaza ko iki gikorwa cyagaragaje icyuho mu mategeko mpuzamahanga ndetse n'intege nke z'umuryango w'abibumbye, kuko kugeza ubu ntacyo ushobora gukora. Abayobozi b'isi bakomeje kugaragaza ko iyi ntambara yagaragaje icyuho gikomeye mu mategeko mpuzamahanga ndetse n'intege nke z'umuryango w'abibumbye, kuko kugeza ubu ntacyo ushobora gukora. Mbese cyaba ari cyo gihe noneho cyo gushyiraho indi guverinoma y'isi? Ikibazo cya Ukraine kirimo politike ndetse n'iyobokamana, kuko Uburusiya buyishinja kurenganya abakristo b'Abaorthodox bafite inkomoko mu Burusiya. Umuryango washingwa nyuma y'iyi ntambara ngo waba ukomatanyije politike ndetse n'iyobokamana, ari nawo wayobora isi ukabashaka kuyitura mu rwobo babyifuza. Uko niko babibona, ndavuga bavuga ko bayoborwa na Bibiliya ibumbatiye amagambo yahumetswe n'Imana. Ibiri kuba byose byatangijwe n'ikandamiza ry'umudendezo w'umutimanama ndetse n'ubutegetsi bwisumbuyeho, kandi inyamaswa yegereje icyo yagambiriye kuva kera. Bivuga ko ndetse bafite n'umugambi wo kumenya icyo umuntu atekereza. Havugwa ikoranabuhanga rya 5G, biological weapons, kubuza abantu uburyo bw'itumanaho bakoreshaga, ubabuza kwegerana, hagashyirwamo uburyo bw'ikoranabuhanga aho babasha kugenzura ninde uvuga, aravuga iki, kandi arabwira abandi. Ibi bibafasha kumenya umwanzi wabo ndetse niba intego zabo zizagerwaho. Kugeza ubu amategeko y'agahato yatangiye gukoreshwa mu isi yose. Ibihugu birirengagiza amategeko nshinga yabyo bigakoresha amategeko adasanzwe, martial law. Imyigaragambyo yakwiye hose, by'umwihariko mu bihugu byavugaga ko bigendera kuri demokarasi kandi byubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ubufaransa, Ubudage, Belgique, Australia, New Zealand n'ahandi. Ngo ni igihe inyamaswa igiye gutegeka isi mu gihe kingana n'isaha, nyamara bazavunagurika ntawo bakozeho, nk'uko tubisoma mu byahishuwe umutwe wa 17 umurongo wa 12 kugera ku wa 17. Ya mahembe 10 wabonye nibo bami 10 batarima, ariko bahabwa gutegekera hamwe na ya nyamaswa nk'abami kumara isaha imwe. Abo bahuje inama baha ya nyamaswa imbaraga zabo n'ubutware bwabo. Bazarwanya umwana w'intama, ariko umwana w'intama azabanesha, kuko ari we mutware utwara abatware n'umwami w'abami, kandi abari hamwe nawe bahamagawe, batoranyijwe, bakiranutse, nabo bazayinesha. Nuko arababwira ati, ya mazi wabonye ya maraya yicaraho niyo moko n'amateraniro y'abantu n'amahanga n'indimi. Ya mahembe 10 wabonye na ya nyamaswa bizanga maraya uwo, bimunyage, bimucuze, birya inyama ze, bimutwika kongoke. Kuko Imana yashyize mu mitima yabyo gukora ibyo, no guhuza inama no guha ya nyamaswa ubwami bwayo, kugeza aho amagambo y'Imana azasohorera. Ibi byose bigamije gusobanura neza akaga ikiremwamuntu agiye kwinjiramo, cyane kuri abo bivuga ko badashaka kuyoboka amabwiriza agenga isi, kuko bitwaza ko agamije kubayobora kubo bahakanye kuva kera bifashishije ijambo ry'Imana basoma muri Bibiliya. Icyakora nanone bahamya ko uzanga kugendera kuri ayo mategeko adasanzwe isi izashyiraho ngo agenge muntu mu buryo buyibereye afite amahirwe, kuko ngo Imana yahishuye ko umukiranutsi umwe aramutse ari mukuri yanyeganyeza ukuboko kw'Imana, ariko imbaga y'abantu ishyize hamwe itari mukuri yagira intege nke kandi nta kintu na kimwe yashobora. Nge nawe turi kuri iyi si kandi dusabwa kuyisiga ari nziza kurusha uko twayisanze. Wakwibaza uti,
ushaka kurimbura we azajya he? Kuki abishaka? Yatumwe nande? Azunguka iki? Gusa dukomeje kubona bwira bugacya, tukabara umunsi ndetse tugategereza n'undi ukurikiyeho. Iyi ni TSG Online TV, gumana natwe.